Ivili laNkulunkulu encwadini yaJoshua chapter number 8 ngicela kufunza verse number 26 lothi Joshua akazange asehlise isandla sakhe lesasiphakamise isikhali baze bababulala bonke laba base-Ayi. Joshua akazange asehlise isandla sakhe baze bancoba noma impi yayisukile ibonakala kuthi matima tibambene etulo, kepha Joshua wathi ngiyamethemba uNkulunkulu, kumethemba uNkulunkulu, kumati uNkulunkulu, kuhamba naNkulunkulu, kubambelela kuNkulunkulu mntwana sekhaya nangetikhatsi tetimbi, tikhatsi tebulukhuni, tintfo kubonakala ukuthi atisilula, atisimnanzi, kude ngisho incubekela phambili yonke intfo imile. But methembe uNkulunkulu ude rekhodi lekwehluleka. Hey mntwana sekhaya, mhlawumbe tikushaya ubuye emthandazweni, mhlawumbe tikushaya ubuye kuzileni, takushaya but lalela ungayiyekeli kumphakamisa uNkulunkulu. Phela la utawukhumbula ukuthi i-Ayi ike yabathela phansi elithulini, ike yabahlaza bangena ehlazweni behlulwa. But Joshua la wathi no, noma kunjalo lokho akungente ukuthi ngithi uNkulunkulu sowehluleka, akusikuthi livi lakhe mntwana sekhaya selehlulekile. Ngiyakumema mntwana sekhaya, ngiyakuncenga, keep on holding out your spear, ungayekeli, wachubeka. Joshua continued to point his spear at Ai until his army had killed every person who lived there. Chubeka mntwana sekhaya, le yethu itawuncoba, akunandzaba kuke kwentekani, ikushaye kangakanani, ube inhlekisa kuphi, lalela chubeka, ungayekeli. Ukhona lo nkulunkulu wethu tasincobela noma emandla phela. Ngiyamcabanga Joshua sekulele insinze, sandla sigciniwe, kude lotamelekelela. Ungcono naMose kwakunaHure na-Aroni eceleni, akunamuntu eceleni kwakho mntwana sekhaya, wedwa, awusiwedwa, uneconvoy yelizulu, bambelela, sifo sidla, kuvakala emtimbeni emandla phela. Ngiyacela ubambelele, mphakamise Jesu, methembe, utawugcina uNkulunkulu, utawuncoba wena. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya, nanamhla ekuseni kwaphinza kwaba yintokoto kimi ukukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Awu uNkulunkulu wethu makabongwe nanamhla ekuseni ngekusidekela nasi isingwa sethu sekuphila encwadini yezenzo imisebenzi yabapostoli, Acts chapter number 5. Ngicela nje kufunza nalivesi linye, verse number 13 lothi kwabade namunye lwaba nesibinzi sekuhlanganyela nabo, lide noma abantu babe badumisa kangaka. Kwabade namunye lwaba nesibinzi sekumane nje angene sinoma kanjani. Kwabade namunye lwaba nesibinzi nemandla ekwenta tintfo sinoma kanjani. Welikholwa, phuma kubo, ungahlanganyeli nabo, yehluka mntwana sekhaya. Lekuvangeli lethu leli bekufanele mhlobo wami libonakale likukhanya lehlukile, kungangeni noma yini, singenti sinoma kanjani. And none of the rest dared to join them, and the people were holding them in high esteem. No one else dared to join them, even though all the people had high regard for them. Awu mhlobo wami, ngicela kusho ukuthi livangeli lethu liphakeme kakhulu, lo nkulunkulu wethu ungcwele mntwana sekhaya. La livi laNkulunkulu lisitshela ngelibandla lakucala kuthi tibonakaliso letimangaliso tevakala yonke indzawo, noma tivakala kubonakala, but bantu labe bayakhona bekuya bantu labe bathi sesiyatinikela, siyaphenduka, siyambona lo nkulunkulu, hayi kungena sinoma kanjani, hayi kujoyina nje. Awu mhlobo wami, akusho mntwana sekhaya ukuthi sithi labangakholwa singabese sesiyabavakashela. Ngithi mine
ungangena emkhubeni yabo, ungafani nabo, yehluka. Mntwana sekhaya, asehluke. Libandla lakucala noma abantu bebatibona lethi mangaliso, kwakungasilula kumane nje bede nemikhuba yabo, kwakubita ukuthi baze baphenduke, batinikele, bakhethe bona, bakhe isinqumo. Namuhla ebandleni kufika noma ngangibani isinoma kanjani, ede nemikhuba yakhe, ente etinto sinoma kanjani, umuntu angene ente libandla, lidunge libandla mntwana sekhaya, bekufanele ukuthi lo ngenakwe kuthuthumele sabe lo nkulunkulu, abone sehlukile. Live la nkulunkulu encwadini ya-Exodus chapter number 34 verse number 30 ukhuluma nga-Aaron, uthi wathi kube Aaron nawo onke ama-Israyeli babone Mose ukuthi sikhumba sebuso bakhe siyakhazimula, besaba kusonzela kuye. Aqhamuka Mose avela kuNkulunkulu, anaNkulunkulu, agcwele uNkulunkulu, akade yena ukuthi buso bakhe beyakhazimula. Bambona bo-Aaron bathi no Moses, you are too much like God. Mntwana sekhaya, ngicela ukuthi watiwe, yehluka. Leli vangeli lesiliphethe alisente sehluke, singafani nabo, singenti tinto sinoma kanjani. Siluhlanga lolukhethiwe thine, sisivele singcwele, sibapristi bebukhosi, asenti tinto sinoma kanjani. Yehluka mntwana sekhaya. Bambona bo-Aaron ukuthi sewehlukile lo, akusesikudlalela kuye, asisonzele, ngeke size sicale unaNkulunkulu. Mntwana sekhaya, bengikuncenga la evangelini asikedi kutojoyina. La evangelini mntwana sekhaya, asikedi nemikhuba yethu iyashiywa, imikhuba iyalahlwa, imikhuba kuyehlukwana netinfo letingalungi, kuze livangeli lethu litowukhanya, akukhanye kukhanya kwethu phambi kwebantu bonke. Impilo yekukholwa ithi bantu ababone uNkulunkulu, kithi ababone umehluko. Awu uNkulunkulu, selekelele mabandleni, selekelele Nkosi, sisonzela kuwe. Babe wethu lophilako siside, asibe libandla lelehlukile, asibe bantu Nkosi, bantu labatawuthi nababona timpilo tethu babone kukhanya kwakho, babone wena Nkulunkulu, basonzele kuwe ngoba sebalahla tinto tabo tonke. Siyabonga babe wethu longcwele, uthi wena uNkulunkulu wethembekile nalophakeme, egameni likaJesu Kristu, amen.